Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-muhtaramu ra'isul jilsah wa khususan ilal hukamil minal arifina wal adilin wal muallimina wal muallimah al-a'izzai wal muhadirina muhadirati jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Akifan amamakum huna sa'aqaddimu lakum kalaman arabiyan tahtal mawdu al-malabis. Tuhafizul malabisu ala jismil insani minal hutti al-hari wal barid wa tahmihi minal i'ati wa tusa'idu fi salamati. Qala Allah Ta'ala bil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa zalika khair. Zalika min ayatillahi la'allakum yazakkarun. Surah Al-A'raf ayat wa sittata wa ishruna. Wa kullu muslimin la budda alaihi an yalbasal malabisa bimunasabatil li syari'atillah. Ayyuhal mustami'un al-kiram fil madrasati itidaiyah yuqaddimut tulabul limudu al-malabis jamilah. Al-malabisu kasirah wa minha qamisun, buluzatun wa himarun wa fustanun wa ghayriha. Hayyan nushid ma'an. Haza hizamun, haza khamisun, haza mindilun, haza khizaun, haza jarabun, haza khimarun, haza fustanun, haza bantolun, hazihi raqtatul unuki, hazihi nazzaratun, hazihi mihfazatun, hazihi malabisi. Likulli insanin haqqu fi ikhtiyaril al-malabisi allati tusabisibu. Al-malabisi al-jamilati ta'tabaru murtabitatan bin nisa'i walakinna inda ikhtiyaril malabis yajibu 'ala nisa'i ikhtiyaril malabisi munasibah. Wa fi hadzal yawmu urida an atakallam an isnaini minha. Awalan tasmimul malabis. Yajibu an takunul malabisu samikatan wa laysatu waqiqah murihatun wa sa'itah wa ghayru dayiqah. La'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urujulu yalbasu li'usatal mara'i wal mar'ata talbasu li'ah al-rajulu. Yajuzu lil mar'ati iltida'u aqami at-tawili wa bantolu al-wasi. Ayyuhal asdiqai al-hibba. Saniyan anawa'ul malabis. Anawa'ul malabis fi al-maliliziyah kasirah wa minha malabisu taqlidiyah al-sabu taqlidiyun lin nisa misla baju kubaya al-malawi wa sari al-hindiyah wa shiyongsam as-soyniyah wa ghayru zalik. Wa amma al-mawi kulta al-hindiyah shiyongsam as-soyniyah wa ghayru zalik. Anawa'u malabis al-muslimah wa qaqa lil islam hiya adamul iltida'i al-malabisi allati tushbahu malabis al-rijali al-unisa ghayri muslim wa fi zalik laysatil malabis bihadaf mashhurun awit tafahul
Kama rawai anni Ibnu Umar radhiyallahu anhu, man tashabbaha qaumin fahuwa minhum. Al-asasu fi syari'atil islamiyyati huwal ittiba'u anit tashabbah bil kafari misla yahudi wa nasura aw ghanira wa khira. Ayyuhal mustami'u al-kiram, hal indakum fustanun jamilah? Na'am. Indi fustanun jamilah. Launuha muhtalifatun mislu ahmaru wa abyadun wa asfar. Akmamuha tawilatun fiha zuhra wa laysatul harran. Tashtari ummi al-malabis kif misli. Wa ana uhibbu fustani. Fi Malaysia hunaka kasira minal marakisi tijariyati lati taba'u al-malabis. Misla Lotus, Jakil Mall, Sabila, Milaz wa ghayriha. Tatawaffaru malabisul bilwani wa ashkali mukhlifatin bi as'ari wajiha. Kulluha jayyadatun wa jamilatun jiddan. Ayyuhal asdiqai ihibba. Wa akhiran, innal malabisa amrun muhimun lil insani fiha sidrun lil awrah. Wa hiya nikmatun minallahi li ibadi wa hiya aidan mimma yumayyizu insana anil hayawana. Wabillahi tawfiq wa hiya hadiyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.